Bishop Sheldon Mwesigwa okushaba government okukwatira habarwire ba sirimu nobu yaba nata habaronde biberabiro na mukage mikono kamari no mwana wa ogu aboko kwezo bibire no muyamba nitola to kubasimbazi yasimu nangaye abantu kadwa basa kufa batiti kumanya plani ho our government neshara zonka konkade ile nabo ihorere ishome bagizire ngo parliament batiro provision yo supportinga ku bridginga bwakwejo yo kwezi obubire n'ubija mu Uganda kwera abantu basirimu nyenda kugambira abantu abaliyaha ngo abarwire ba HIV batakayerarikirira already nkakachiko ka HIV on parliament kaine program ikale nkatwaro misho aba government eine akasent already akero kusharaho on every budget ya every ministry and every department no mukarabe kabire karikashe parliament erikwenda kongerera abo kuba buri tukashaziraho kache ka 1% kugira ngo tukachikineza Trump Kongeza Trump uzirijireho ntutekwa kongeraho ezindi omukoro gwahikwa abantu binji kandi gwatandika no kubyari ibare aha kanisa ya St Andrews Rubindi eriyo neyombekwa okombeke kanisa eji no kwija kumaraho miliyoni rukaga umurumo gukombekera mukama no umurumo gumere munonga tuyontutekateka ekanisa y'tuyontumbika ni taga emikono kandi tuyenda nka miliyoni zikanko mu rushanju konka ntsimarhanga already miliyoni igana 10 zadira hakombe koku kandi kitukushaba ekanisa neyombe kwa abantu bamukama kutakumujya muzamanye saba dikono witu tumusimira kimumuntu kandi n'abakuristayiro mumusima Bishop Hona yasha abantu okongera kwehongera ruhanga imbabazi ikigambo cy'amani kirunje cy'ikunda mnoga ombegambe bintu kundo mu Bible abo kwandikirwa mu kigambo cy'Greek ikibara kwita charis kandi kushoborwa and deserve the favor kinaka kwatena the grace of God yitwe nkabebembezi banyu umurumo gwitate nukuza kuba ukuzo mu parliament tukareba iturashare sente umbagete zindi kureba ngo ogomwoga mukuru gwo kucebeza no kuragurira abarwire basirimu kwagumiza mu gukorwa abo kuba abantu n'abantu bitu biyanga